Kini ketika All India Radio Shillong ke khubor ban puli di kasan li janai ki mat bokong san jong ke khubor. Ke kelam COVID-19 keempat kut bat omla ban khin sngan ong menteri ketenat ke kut ke khia jukuri India u Dr. Harshvardhan ha ke jing rakhi ke World Health Day. Palat prak lor nyu pulak teli ki dawai tika ya danu COVID-19 la de ban ai sigi pat ba jongkari India hadu menta ong ketenat ke kut ke khia jukuri. Bat ke Sarkar Meghalaya Shenkan Thungkam Hakasuki Chairperson Jong ke Meghalaya State Commission for Women Kabala Sathli Ki Kubor Ki Babnya Menteri Ketenat ke Kot Kekhia Jong ke Sarkar India u Dr. Harshvardhan ulong baka kelam COVID-19 kampat kot setia bat omla ban sukhen chenganyo ya ke jinglong jingman Limba ke Twitter Dr. Vardhan loong ba ha ke jing rakhi ke World Health Day arajar arpoi ke balong ke sneaker pang ha ke kot ke khia ke perthei ke bamta usnem ni dan kam man pendrong bat pengam su ya kata ke jing sim khia ke bakam kraw ban ye teli langgawe bangini le persya ya uknyang jing pang corona da ke basim ya ketika ya da na ke ni jing pang habala poi ke pali jong pi bat but perkengru iki sin jam ki badai kat kun ki kendon ban shin ki lat ya da ki badan kambaro u Dr. Vardhan loong ba tu ai ba kani kesni kan nong ka jingpun kan mau ka bajanai ba pin khmi ela dia bat ha ka jing rakhi ka World Health Day ni dan kam kan mau ya ki kendon ksiar ban kenti wela ka kot ke kya da ka ba ni ki jing bam ki batai men bat ban penklan nyela dia ke balong ke spa ba ke bakraw katnat ke kot ke khia jong ke Sarkar India ke thu bakat hadu menta kalala ban ai ya ketika ya danu COVID-19 ya praklur nyopulak nyopunyo wajar sau spa nyopusau tuli ki dawai ki bayo thamai ya ke ni jingpang hakari ki don silak khatsan hajar nyo spa lai pun riumut hakini ki arp sa kunta ki belala kabala kenti ki jingken ki bayo pang COVID-19 hari India berowai sha kasiklur arp pralak siajar news pa prapusanun ka jingken ki belakot na kini ki jingpang kala poi sha kasiklur khat nyulak kandai pu hajar si spa lai pusanut da ka jingkot chu sa san kundai hajar praspa lai pun rimut kinong pang COVID-19 hakini ki arp sa kunta belala Kibayap nak ni jingpang hari India haduk menta kila poi syaka silang ripun hajar si spa nyu punyongun da ka jingyap su sandri spa lai pumut kinong pang hakini ki arpu sa kunta ki balala kiberang dan pedeng kini ki jingpang hagari menta kidan pralang sa pulai hajar sa spa nyu pulai ngut Meghalaya sa sanmut kibriu kila yu athma ye ki jingpang COVID-19 kabala kenti ye ki jingdon yu kinong pang COVID Kiberang dan napedeng kejing syak sumar syak sispa prangut. Kini hisan ngut kibayu atma ye kini kejing pang ki kentup ya lai ngut na East Khasi bat arngut na Ribah District. Kat adu mentah Meghalaya kiberi kibala depan ai ketika ya danu COVID-19 kilong lai pun hajar news pa saungut da kejing ai tika syu sa hajar sispa santu sangut nin kesngi. Meghalaya baru kibalakot na kejingpang COVID-19 kidang khatlai hajar praspa prapu arngut bat kibayap na kini kejingpang kilong sispa san phomut kinong kai school deficit hadin bekilas ngnya ya kejing yai le kuman jong ke Sarkar Meghalaya ha kabede bekejing dawa kejong ki mentah kila rai bani ra no ya kejing kejong ki sya menteri rang badu kari ba on la penbet kita kejing Ka Joint Action Committee jong ka sunjop kini ka school deficit ka bakentup ya ka Khasi Joint Deficit School Teachers Association kata ka KJDSTA bat ka Garo Hills Deficit School Teachers and Employees Association kata ka GHDSTEA hakasi baar lapen bena ya kani karai halor kani kasinjam bakin shim halor kajing kuman jong Sarkar jela ka balakta yaki da ka babat ya ka arpusan na kasispa katulap kabalapan thamai mentala laisnem bat kabapendu ya kilat jumentoy na kabenta kinong hikay hadien ba kila siyang that kani ka kubor kawan sapi na ka All India Radio Shillong Laitili kijing mliin bangi baro ang ide ban bot perking baneda bat ban light na kijing pang COVID-19 bat kita kilong
Dengmas ne jingdak mut bat shentur. Penjengai iway na iway pan. Habay dan lang hajo. Side bahaya kikti bat beta bahaya kakmat bat le kita bonsin. Tung ini trelang. Banile persya ya kejimpang COVID-19. Kani ke All India Radio Shillong matang ini petang biang yeki kubor kibasa. Ka Sarkar Meghalaya shenkan sa tungkam na kabanta ka Shuki Chairperson Joka Meghalaya State Commission for Women ka MSCW. Habakren ni kini batal kubor ka si baar Menteri Ketenat Social Welfare uba kermen sila ulang balasim ya katuk ani ki kerteng banjit ya ka Chairperson ka thamai Joka MSCW Henry na penpau ya ka kerteng bala ibet da ka kunhun jikiri shempang ban IT ya kini ka Shuki. Uba asala ulang baka Shuki Chairperson Joka Meghalaya Commission for Women kala saatli hadian ke jinsong that nyo Joka Chairperson berin ikong Thailand panbo na do benai nai wing mention snem kinong pang kansa ha ka jala Meghalaya kila ban ma jing nakadaw ka jing penslam bantong yo medical physicist uban le ya ka jing sumar radiotherapy ha civil hospital ka bahasalong layo jintip baki dan san phongot kinong pangkansa kibasa sumar bat kiba up banjo eka radiotherapy treatment nakadaw bala pensange ya kani kijing ajung sumar hadien ba medical physicist bojule ya kani kijing sumar ula ino kam hau benaram phang daw snem katkun ki kendon jongka Atomic Energy Regulatory Board ya kijing sumar radiotherapy omla banle claim medical physicist Menteri Ketenat Social Welfare Joka Sarkar Meghalaya uba kermen sila ulang ba usungudai ban ai ya kejimpeng saja da ka ba penyap sendan ya kinang le bi ijan bat nang penyap bril kanang ban yada ya ki kintai ki kena uba sila ulang ba ka an kamsha ya ka ba kum kata ka jat jimpeng saja handai ulang ba ha ba kemi ya ka jingsha sitom jong ki kintai ya ka jela ka jongi ulang ba usungudai ba ka saja da ka jingyam kalong ka badan kam uba kermen sila ulang ba ya ki an la ban penkela tang da ka jinyatai ki basongnya bat ki bade uli menteri ulang susu ba Ketenat Social Welfare ka traininat haki kam penkrang jingtiap bat ki jinya selok ha ka por badan kam Chief Judicial Magistrate belong ru Secretary Jongka District Legal Service Authority Jongka West Giant Hills upentim baon penlong ya ka National Lok Adalat ha ka khatniu terik na ubnai ye yong arajar arfuwe ha ka por shipho biji stamp ha ka yeng ka shari jong District and Session Judge Jowai da ka jingmu ban kunti ya ka mobility ni ka jing penya ni kali da ka boarding electric Menteri Ramba ka Manipur N Biren Singh ulasam ya ki auto bat rickshaw Shandri pusan ngut kinong yok mentoy kiba kentop ya khandai ngut ki kintai ha ka jingilang ka balalong nin kesengi ha kangla ya kani jingilang la penlong da ka Directorate of Environment and Climate Change jong ka Sarkar Manipur haba penpau ka jing sokhya ya ka jing ko doom na ka daw ka jing pengat dieng pathar Menteri Ramba N Biren Singh ula kentui ki patba bakin sim ya ka jing kitli bat ya trelang ha ka basumar tengkai ya ka mariang haswa ban penkot ik kubor ki mat pakongsan sa season 4 ka klam COVID-19 kampat kut bat omla ban khensingan ong Menteri Ketenat ka koi ka khia jongkari India u Dr. Harshvardhan ha ka jing rakhi ka World Health Day Palat praklul nyupulak tali ki dawai tika ya da no COVID-19 ladat ban aish ki patba hakari India hadu menta ong Ketenat ka koi ka khia jongkari bat ka Sarkar Meghalaya shen kan thungkam haka Shuki Chairperson jong ka Meghalaya State Commission for Women kabala sathili kato gani ko khubor lakot kabala wan shapi na ka All India Radio Shalom